Matua Sharif bari mu final. Enkuyanja y'abahagizi nibo bashikira hacaye boma kurorera finals Empaka z'enganda za Bunyoro obwo timu y'Abasaigi ku ruga district ya Kibare bari kuritana n'abahango omuzano gw'Abasaigi basingira hagori itana harina za penalty okuhangura Empaka zo mwaka ogu ndeze kusiba byembadia bamugamba toka ikire kusiba binte bibasiba bano akulodinga akwasira konje buno kimbano bigera mutobura katimba omuzano gubandize kweda chika 9 borro bajorwine gore mwahandijo nabwanyimanuko kuzo mu kusumura za penalty Abasaigi bamwita Zidoro shot number 9 omusajja tere free kick baje babizanazaniramu omusajja waite muhango director bwanyuma y'omuzano gukwa abasinguzi bahirwe biconke bere mu cheki ya miliyoni 2 ebakwasibwa mushikirwa obukama bwa Bunyoro Andrew byakutaga obiraje kiro mukama wa Bunyoro Solomon Gafabusa Iguru champions 2023 Enganda football tournament asida nagamba nyoti ntawo kusa to be the best number 1 and nothing less lead me to my destiny. Kabiri kigenero nicyo kutekaho inkoragane nungi umasaza gaitu tubari tugenda masaza gona tugahikamu atina Empaka zina hagati ya masaza kikuongera kuleta inkoragane nungi cyakasatu okutwaro maiso bimizano mbukama ebyo bikiryaho timu y'ompira gw'ebijere ya 6 o'clock kurwo mu district ya Bushenyi esingire ya Kirugu FC kurwo mu district ya Rubirizi na gori biraharubusha omuzano gw'Empaka za ligi ya Burenge rw'izoba omuzano guzanirwa hacaye kizinda omuro Bushenyi kandi gubire guryo muzano gwa kabiri ahabwa timu zombere season age Kwa match batsinga kompira bagure gwenzura munonga timu ekindi kya timu itonzana nayo yawasa kusinga kugira ngo ikise kimanyirire ukora ibyo twahindura mu kugira ngo buri timu ikabetari hamwe n'abazana twabetina squad yawe batizere konkeri izoba twabasa kufuna full squad ya club yona